you the best. Wish you the best. All the best. God protect you. All the best. Simon. All the best. The Son and the Holy Spirit. Amen. Emizaano egi etebekanisibwa hansi y'ekitongore ky'obwegyese eky'obureberezi bwa Ankole ekikwebemberwa Reverend Canon Ageihangwe kandi emizaano egi nitugyeta Bishop's Cup Tournament. Bishop's Cup Tournament nebaho buri mwaka ahabw'okwenda okwenegeza ekigambo ky'ebiconco ninga talent ninga shi emizaano omu mashomero gaitu nk'oku muri kukimanya ngu Ministry erikwebembera ne Ministry of Sports and Education kandi emizaano ni kimwe ekiri kukora ninga shi kutebekanisa nyensya y'abaana kandi kikabahwera nangwa n'omukukora kwabo n'okushoma university so buri mwaka nituba nitukikora hati twatandikira aha semi-finals erizoba ahabw'okugira ngu emizaano ebiire yakorirwe okwo mu zone zitari kushana omubureberezi bwona bahakahakanire y'amashomero kurigirira omu masabadikoni gabo mwena hati twatandikira semi-finals kubija abureberezi kandi ntwija kugumizamu ntwikana aha finals ito ekitwe expectinga nka education department omubureberezi bwa Ankole no kugira ngo abaana bayongera okumanyana omu mashomero kandi tukozesa imyanya nkeegi abantu kubegesa imico mirungi okwega okutura hamwe ishomero okuzanana n'erindi bakamanya ngo nibabasa kutura gye positive coexistence. Yes. Uganda. Uganda also. Well, number one. Uganda also.